paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At ginatang yung adagang kail, panay taltalon sa amay. Una, hinla ko kanyak tigayam ko tidagana, ta mapanda ijay arimika, agyandan ijay. Uy, limawa man nga ro din ti dagayo ang kail. Sayang bet. Nalaka mo ti panang ila ko na di banatan. Iso na lang tadi tamot kabang-ibang apuraw. No pa nagtatalon kat medyo adayaw. Ipatalon ko, ta ti maapit ket gudwa. Ay, mabalin mat kit niya ang kail. Urayin nyo lang ang tibingay yaw. Ang masapol ang mapagtalkan, ti ala mangtalaw. Jay di naklukuin. Wala ang kail. Tadamot dagiti katalunan amang lukaw. Enteng, nakapili ka din no asino ti alam a katalunan ta iti kagatgatang mo atalon? Saan pa'y nga ron? Kuna jemay sa agayem ko, anaadda-anda ka no iti katalunan asaor. Apay asaor? No kano agapit da, di na ibaga kadakwada. Ah. Into nakaapit da, iba ti dati pan nakabingay di akin daga iti kataltalunan. Kasano nga mo takindaga no mano amin asakaw tinaapay. Dayta nga rod ti imbagak iti akin daga. Ay, nadamag na laangan, abasit ka no ti inted da akas bingay na. Ay, madi Rumbeng nga ibaga na no kaano da nga agapit. Tapno umay ti akindaga. No nasaya at kumaatao, uray awan di akin daga, jay husto kumamot abingay ti ited na. Kalkalpas mo ka di anak sakada, Maray. Ado matilakom ita. Wan, Maray, ingam mas dawak tangin mato ti presyo dagiti dadoma agagatangan. Nang runa ti asukar, nanginaman. Ay na, basta ngumato ti presyo ti gasolina, sumurot met ang ngumato ti presyo dagiti gagatangan. Ay, Hangam no bumaba ti presyo ti gasolina, di met nga rod bumaba ti presyo ti gagatangan. Good morning ko kumaray. Ah. Anya ngay ti baro adamag ita. Anya kumapay ngay, marituyang, ti ingingi namanen dagiti gagatangan. Ngimi na damanaan. Sapay gumatang ako may ti asukar. day tati number 1 ang imina. Kaya't mo asawan. Ingi na mait maray. Ay, kat syempre isorot ko mat iti presyo. Kapiyak ko ma, ang awan mo't asukar yaw ang kail. Urayin ta napanggimatag niyan time. Ta uray siya ket makakapkapi akmahay. At ka din nasarakan yung akatalunan yaw. Ay, awan pa'y. Pagsaritaan tayo tunay ta no sumangpet ni Anthem. Ang mga numabayagan day jay. Nakitak mo't na paninanatuyang ijitersina. Awan man nga ro din Nagraranada man ijayan kaag mamaritis da nga kukumaray. Siya pa'y nagraranada at alaw kat kaslan na bayaga di da nagkikita. Ay, nasa umon. Ay napo, tila matangtang abda. Da kayumit nga glaklakaw. Nungumina ti asukar ita. Ingi na yumal ti ginatang yu idi saan pa'y ang imina ti lakaw. Na adan samot kayat mo asawan. Kas kumaita. Day ta asukar kat saan mat ajay kagatgatang mo ita. Tajay pa'y laginatang mo idi saan pa'y ang imina. Ngam isurot maun iti presyo ti kagatang maun. Ay, wanan niya. Saan ka day nga dapay matlakom anabati dito, isakbay nga ing kanagsakada. Ngarod amaray, ngam sigurado nga ingina na amin nun. Ay maribanang. Pudno ka di ani kapitan, tinakagatang itinalawa at talaw, di takabangibang apuraw. Ay, wan, marituya. Nagbayag ka mo ito na napanggimatang iti asukar? Ngimi naman nun ti asukar. Anya, isulakit to obrahan ng timang pangpangina iti gagatangay. Sa orno maminsan dagiti aglaklakaw. Nunguminan ti magatang, numapandag sakada. Ingi na damutan dagiti lakuda,
Uray saan pa'y angimina, idinapanda sinakada. Ay, ngumina amin na nabagatang. Awan pa'y lumaka. Ang adabaro adamag ba daw? Anya ko mamananday ta nasagap ti Marites. Saan amaritis da itaw itapudno? Amaw, nigayam kapitan tinakagatang di tanalawa at talon di takabangibang apuraw. Anya, ni pare inting tinakagatang. Bagpaikin ka paray. Nakagatang ka manggaya man ni tinalawa at halon mo. Saan ngamin anangin ati panangila ko na kanya, tay gayem ka. Iso binili ko na. Ay, no siya ngawan makukwarta na. Akin nang inalata, paray. Naggasat kan, paray. Kaano ang mga taya makagatang itinalawa at halon ka. Ay, adam bangkag mo. Medyo nalawa mo. Ay, dumalat na tinalawa at halon, paray. Ay, apay kaya't mo tiyagtalaw. Ay, permi paray. Ang awan mo nga ron ti talunag. Tawan paggatang ka. Ay, no kaya't mo. Sikat ti makaamo iti abuno kan pestisidaw. Ha? Sikan ti mang talon ngem gudwa ti bingay. Siyak ti mang pakan kadagiti tangdanan nga agraap kan agsaka. Agpaiso, paray. Ay, nagsayatin ngay, paray. Na, aging gatlapayag mo't ti katawam ita ba daw? Anya ti pakaragsakam launay. Amaw, nga orisi ka. Maragsakan kamay, tuyan. Anya ka di day taya, ibagamon Nagsabat kamay, kani nagwapo akong pare ka Kapitan Inteng, tuyan. Na, itaman pa nga ibagam anak gwapo ni Kapitan. Sigud asaan mo nga awagan iti gwapo. Awagan pa'y no daduma iti batingteng. Imbaga na, atalunan ta ti kagagatang na atalaw, ni takabangibang apuraw. Husto ka di tinangagkaw? San ka di amang rabrabak? Ay, pudno launay tuyang. Saan tan nga gatang iti bagas? Aglako tapay iti erek, no tumamati apay. Ay, nagsaya atin adamag day tabadaw. Sumaya at mutlangan ti biyag tano kasta. Nalawa talaga day tuyang. Raepan ta, no panagraraep. No mo't maapit ti pagay. Komporminto latan ti mula ta. No saan amais, manay wano tarong. Nangina amin dagita no ilakaw. Nagsaya atin ni kumpare. Tasyak tinangyawatan na iti daytoy atalan. Mulaan tapay nga rod ita iti mais. Inton umaya pa nagraraep, raepan ta. Patrakturak, tapamulaan ta iti mais. Wan ba daw, manipod ita. Agbaliwon ti panagbiag ta. Gapoy ti daytoy atalon. Laki dia, no aglako ta. Saan kanton amapan umut-utang dita? Umanay pa apakyap, apaam no singirenda ka. Gapo iti utang mo. Nang runa day di abaak ka. Kanayon nga agsingir no adda utang ka. Di nala urayan ti panagbayad ka. Kasanaw, kit manukano abulanan, kiti ka pala agbayad. Nasa umot jay gayem ko di takabangibang apurok. Nagpipintas ka no timula da pari badong amais ijay talon. Ay, uwan ka nung nga rod. Apo, mayat ka no. Sigurado, mayat to ti apay. Kuna da mabalin asaan a bumaba at 30 asa ko apino si amais ti maala da ijay. Ay, mayat kayam ti apit da ijay taltalo na. Ay, adda mabingay ta. Siyak mati nang iti igatang na iti abuno. Kaya pag-spray. Imbaglakit din tasika tinakagatang. Ay, pagyamanak nga ron da ijay agayam ko, tain lako na kanya. Nasaya at nga ro dayjay agayam mo. 32 asako ti pinusi amais tinaapay. Ingkay baga, taipabunag ni Kapitan tibingay na. Ay, wun sigurado, ani kaanakan na ani kwaraw, timang bunag, babay ni ti tricycle na. Kalpasan na, ibagam iti bayar ti mais nga umay namutin gatangan ti bingay ta mais. Aguray, tailasin ko ti bingay ni parinting amais. Sigay, ikabil mo di tabandat daya ti bingay ta, di tamut laod ti bingay da. Ingka nga ro din mangisagana ti merienda ta. Tanabannog ta, nagakas iti bilag a pinusi amais. Malatan nakgumatang. Hay, nagpudot mo't ngagpaisaw ti panawag. Ay, mano amin asako ti nabunag, maw. Walwasa ako ang gail. Ang damin dito yan.
Walo asa ko. Ay, imbunag mo ka di amin ay. Unang kail, awan tinabati ijay, inala kami nain. Ay, ada ka di pa'y maisda pariba daw. Awanin ang kail, ginatang antibayar Apay ngay awalula ang asa ko. Kung nadaan na pintas ti apit da, ta saan bumaba iti tarte asa ko? Damagan yun tuwakin ni tataba daw ang kail. Ay, saan anay tatam abadong ti pagdamaga? Ay, adto lang makaibaga iti pudno. Kunadje amok at 32 kano asako tinaala da paribadong. Tarte to? Kasano nga amuda? So kano ti tinangdanan da akadwa da anagakas ken nagbunag iti imbilag da. Ay, kahit naasawan. Linuko data. Anya pay ngay no di kasta. Ay, sanda nga inted ti husto abingay. Nagsaya at kadakwada, lukon data. Ay, madi Ay, katuan makita, nulukwan datapay. Agbabawi dan to, numang luko da pay lang. Aplayan si Sama di ginatang mo, marito yan. Ay, wala maray. Basit nga min ti ref may. Iso asino katak iti dakdakal. Inton umay manay na panagaapay. Jay balay mimutang ti dumakal. Talaga amayat ti apit iti taltalunan nyo Una, ay aglupos mo dataon iti rika. Kanayon lakit din arika. Una yun, ta aglupos. Apay, ulag nga aglupos. Agsukat gayam, di kaslamo la aglupaws. Sa bagay, kaslakas tamat kiday. Madamag kuman. Ado kanuma tinaapit yu ama es. Ay adamot amaray, imbagla asukat ti gastos kan banaw. Gastos. Saan ka di agastos ni Kapitan ti amin nga abunaw kan pistisiyaw? Naggastos kami mo't tajay kinkinan mi ngay nagtrabaha. Gimatang mat ni Marito yang itirif na, Maray. Ay, imbag pa'y kenkwan tanagpabaro iti appliances na. Ang siyak, di pa'y umanay dyan naglakwak nga igatang ko iti basit man la kumaaref. Anya? Saan ka di agudwa titulagan yo? No kukwam amin ang mausar, Maray. Ay, wan, Maray. Jakman mo kadakwada ka ni pari badong. Ay, nay, baliktad sa mo ti mapaspasamak, Maray. Di mang taltalon mo ti bumakbak lang. Ay, kaslakastan Maray. Ay, jak maawatan. Agtaod met kada kami amin nga usaran, takunada nga awan igatang da. Agridam kayo, Maray. Awan maluko, no awan paluko. Kunada nga road, Maray. Dandani manan pa nag-aapit iti pagay ang kail. Adunto manan ti irikyaw. Ay, bareng Sapay kumata saan nga agbagyaw, no agnap-nap, tapno maibilag analaing ti maapit nga irek. Ti panahon nga agpaiso ti kalaban dagiti manalawon. No agbagyaw, kasi da madadal ti mula da. Numat pa nagbibilag iti irek, kat saan nga ginay, parikot manain. Ay, bareng umay ibaga ni paribadong no agapit da. No agpatilyar da. Adda na damag kaw. Saan ka numat husto tinaitad kada kayo abingay yo iti mais? Wan ka nung araw. Aw, dagito yamin dagiti bingay yung nga ire, kinitataba daw ang kail. Ay, mano asa ko amay. Nagdamot kinsi asa kaw. Kitakpan, padasak nga ibagat. Na, apay ngay. Ha? Ay, naglagan ba? Anya ti kayo tuwa sa unang kail? Ay. Nalagan tayo ire? Saan pa'y abagas? Ay, insang pat ka din ni paribadong tibingay na iti balay da. Unang kail? Ay, Impakumboy na kadagiti tambay. ay umay ka ta inta iti balay da. Anya ti aramidan tayo iti balay ta? Basta sumurot ka ta, mapantay jay. Ada kayat ko maduktalan. Ada kayo mo't paray.
Dagito'y kaday ada iti arubayan niya, ti bingayo kanyak. Ay, un paray. Ah. Akas makita may. Parihas, tibingay. Pagkadagpan. Hop! Ay na. Mayat ka de, no ibagak nga agsukat ta iti bingay. Ha? Kukwam ti ada iti balay, ta kukwak na gitaw. Paray, anya ka diti sasawaman. Apay ka day, paray. Idi bagkat ko ti bingay kaw, naglagan. Ha? Nagadut ti taob na. Ngam ti kukwam, nagdagsain. Ay, saur ka ah. Dinak maluko. Paray. Ipabunag ko ta iso da ito ti bingay kon. Ta agsukat ta. Kinsaanin asikat ti pangipatalonak iti talon kaw. Ha? Sus! Ay, kuha paray. Ipatalon mo mula nga ako makanyak. Ay, kinaasyan ka iso ngayon patalon ko kun kagamlokon na gayam. Pati jemais. Linukunak. Amok no manuti apit yu ijay. Ay, kuha paray. Pakawanan na kuma. Ipatalon mo pa ko makanyak, paray. Saan ka nalukway? Ni Kapitan Enteng. Panagtatalon manon. Ado, ti pakitangdanan nga agsaka ka ng raop. No dagparado ka nagparap iti talon na. Mayatak amang kontrata, tuya. Mayat nga agpaysaw. Kontrataan ta sa tamangala iti kadwat ang agtrabaho. Agdamag ka man kidi, no dagpakontrata, ta kontratain tamanlangan. Napartak ka may ngagsik ka kay. Wen, kun mangala kamutan iti kadwak nga agsaka. Tangdanan ta iti medyo nalaklaka tapno addamot bagi ta. Ay katwada. Adayamot agigamit ti kaldero asan na maugingan ako nada. Padasam mo ti mapanagpasyar bareng adag pa kontrata kadata. Kasanungay dayta, Inteng. Ay nahapo. Panagtatalon ngam agsakit mo't ito kan sikat mo. Rong timing da ito asakit. Itapay mo na panagtatalon na kastoy. Jak makatalon na na. Ay kat kapilitan nga ipatangdan. Sapay nangina itatitangdan ti agarado. No ada mayat amang kontrata. May mayat pa'y No ada makita ka mang kontrata, di ipakontratatan. Ay wun ata jakmat kabailan at talunan ita. Makatalon nak to siguro inton umay atawin. No saan ako marote kasasaad ko. Ay kasanumat nga men. Ay na. Di mo matam mo aliklikan dagiti maiparit amakan. Tapno saan ko maakumaro day taasakit mo. Noon niya pa'y tinaimas. Isumag ngamin ti parit da. Saan kayo ka di ama pa ni di barangay hawlang, Kyle? Ay iyanos ko ti mapan madamdama. Agsaro ko da kung amapan Hintay yung harudain. Tulungan kayo, tani marigatan kayo matamag na. Ay, uwan man. Sikan ti pan nakasarokod ko. Mayat samit no agsunglasses ka ang Kyle. Agsaro ka, kan igawawam day ta imam. Sa tamag na iti kalsada day ilay. Ay, agtag na ka. May katla ti sakit ti sakak, makitam. Ni Uncle Matt. Rabak ko lang, Matt. Intang harudain. Inta ko nam adayo ka, mate. Umasidag ka basit, Ay, gaya man niya. Sige, umasidig akong kada kaya. Anya day tay tsura yung agpangamay. Kumpit ka kinikwaraw paray. Ay, kimaro nga ron ti sakit ti sakak sikit ko. Ay, jakod makatalon. Ay, ipakontratam kanya ko na paray. Ay, ipakontratak nga ron kan kadya may sadiso paray. Kanya da dumangay adiso paray. Ay, isa ron yun ton, saan mo mat ama paggigidan? Ay, kat pagtulagan tangaruday, tibayan, paray. Ipakontrata yung kayam di may sa diswatalon niyaw. Paya di yung imbaga kanyak, ta nagsapulak iti kadwak, tada kami langan ti mang kontrata ang Kyle. Kunak no di mo kaya't akontrataan. Ang masino nga ti kadwam no bilang. Di kadwak ang tanod Ti asawa da mo ti agsak ka, da kami mo ti agrap. Ay, di nga ron da dumaadiso ti kontrataan nyo kadagiti kakadwam at tanawd. Sige, tamang tulag ak iti kadwak ang Kyle. Mayat dalakit day,
Tanalaing agsik ka dagiti asawa da. Mala, si kantimang birok iti kadwam nga agkontrata. Reglado ang kail. Rugyan mi adaga, usti agaradaw. Impakontrata kanyak ni pare Inteng, titalon na iti laot. Tuyan. Ingka nga rod ag-advance, ibagam arugyamon ti agaradaw. No nga ibaga na nga itid nanto numalpas. Ibagam ang igatang ta iti kanun ken pang merienda ta tapnumang teg. Sige nga rod. Awan mangagpay sumakukwartata ita. Iso nga rod nga ingka dumawat iti advance, agpakpakaasi ka at tapnumang teg. Wain, mapanang nga roday. Mang tidmit siguro iti advance, tagkumpari kami may. Una, agawaam, tay nakgumatang iti naimas amasida no maisangpet mo ti ited na. Nakaumay ka met, pare. Adda ka di ibagam. Kwa kumamaray. Kasapulan mi unay kanituyang ko ti kwarta. Ano mabalain? Kahit mangalak iti advance kumamaray. Iti impakontrata ni pare Inteng. Alika din amaray. Ited ko ti kagudwa tinagtulagan nyo, pare. Inton malpasyo, ited konto ti odi may. Ay, agyaman akmaray. Ay na, kasapulan mi nga minunay. Mala, inakon maray. Wen pare, angam aguray ka. Ay, Ah. rinugyam ka din nga inarado. Ay, uwan maray. Inaradok itay. Nasaya at nga ron no kasta. Bareng malpas tayo, sakbay nga isardeng naman ti kanayo na panagtudo na. Ay, saan ka madanagan maray? Basta inrugi kaun. Mabiay time, malpasay. Adda ka di intedaken ka ba daw? Inted ni Mari Banang, ti kagudwa. Ited nanto kanaw, ti udi da, inton malpas ang marapan. Mudtoy nga rudan tay nakgumatang iti naimas amasida. Anyaya ti kayat mo agatangak amasida. Gumatang ka iti kukod ti baboy. Kun pinapaitan na baka. Imbag lang adda si dain ta, mang talon iti talon ta. Una unta atalunan at italon ta. Ay katwa na. Ay katalon ti sabalay, ti unahin ta. Unahin ta pa'y ti talon ta. Sakbay at ti talon ti sabalay. Una, ngem kasanon ngay no sumardeng ti tudang. Maray, lakwan nakman iti kukod ti baboy ken pinapaitan no adda. Nay, adun sa mo ti kwartayo itamaray. Ada ka diin lako yaw. Ay kwa maray. Tangdan ni badungkaw. Imbagla apamigsa na mat nga agtrabaho tapanagtatalon ka nga raw. Sa bagay, kasiburan ita ti panagtatalon. Makumikom amin aman nalon ita. Eso amasapol nga danaimas amasida. Tapno na pigsalat ti tao nga agtrabaho. Sige, mabitla ang tay nakalaan ti gatgatanga. Adto'y tibayad ka umaray. Mare, ninsamot marituyang tay kasibsibot na. Wan maray, gimatang iti sidaunda ka nung agtalaw na. Ada siguro tangdan ni kabadong, tas saan namot nga inutang ti inala na akarnay. Inalanan ati kagudwa abayad ti kinontrata da atalon may. Isu matlagayap nga ada kwarta na. Bareng malpas da ti talon may. Sakbay asumardeng daytoy nep-nep na. Impakontrata yu amin kaday kan ni kabadong ti talon yaw. Ay saan, mare? Jayla dadduma. Ni Kwarog kan ti dadduma atano tinang kontrata mo't iti dadduma. Talaga apa nagtatalon itan, maray. Nalpas minti kontrata may ang kail. Ay, kaya tiyo asawa, nakaraap kayo, Kwarog. Una ang kail. Basic lang, ti agarado ka nagraap. Umay dagiti kakadwak, ta umay da ka no alaan ti bayad ti kinontrata may. Ay, bagam ta umay da. Agpasyatak ta, nalpasyon. Wow! Day tama ng kail. At da kumapay pulutan na tapno may mayat. Ibaga kanya antay mapartyan na jay dakil apataw. Wow, manayin! Nagsayato ng kail. Inak nga rodan tiliwan ta para chikaon. Huston to no sumangpad dagiti kakadwak. Ay, una. Ibaon ko mo't antay magumatang iti rekado. Kanarak ang kail. Agrenak tayo iti arak ta nakaraap kami. Una, no problem.
Nakmat gumatang iti Ricardo kan arak, marituyang. Si katigumatang iti arak, maray. Apay ngay asaan ani kwaraw. Ay, inuman, dagiti ng kontrata iti talon mi iti amyanan. Nalpas da nga minan. Nalpas da ko na, maray. Wen, da kayo ngay, nalpas yumatan. Mabalin nyo nga umay alaan ti udi no nalpas yon. Ay itay bagakin ni badung ko, maray. Mangrugen nga agsardeng ti tudo. Amangan no isardeng nan tinapig sa atudo. Ay, adagayam nalipatak ije balay mi maray. Sige, tenakpay. Nagdardaras moten api manaw. Idi dinamag kuno nalpas dan ti kinontrata da. Apa yon, maray? Napanakla ng ngirwar iti istaks di ta budiga? Awan mo ni marituyang. Ay, mas da awak met nga rod. Dinamag ko laang met no nalpas dati kinontrata da. Ang nagdardaras moten api manaw. Ay, nalpas na siguro na. Kaano pa ilajay ko na ni marituyang arinugyandan? Apay ngay, adi da umay alaan ti udi da. Ay, di da pa mainala. Saan pa'y met, maray? Nay, apay nga tangay. Nabayagan ti panangala da iti advance. Nay, apay nagdardaras ka si Mang Pay. Ayan nga tiginatang mau. Adda ni Maribanang ijay tersina ni Marikwanang. Gimatang iti Ricardo kun arak. Apay dinala imbaga, amapanak. No bilang man agiinom da. Saan aday tatimbaga na? Dinamag na no nalpas ka noon ti kinontrata ta. Nalpas ka noon ka, dagiti ng kontrata iti talon da ijay amyanan. Anya, nalpas dan ija amyanan. Isungag pa inaw. Day tatimbaga na, iso anapan gimatang iti Ricardo kun arak. Agparparti ka noon ni Kwarog iti pato apagpulutan da. Ay nagimas ko man day tapataw kinarak. Apay di da laki inawis mo tan. No awisan da ka, damagan da laki day no nalpasan ti kontrata ta. Ay wala niya. Kasano nga agpaisan? Day talon ta ti inunata. Di mo ka di pa'y rinugyan ti talon da. Saan pa'y nga raw? Imbaga laki ni Maribanang arinugyak. Tapno maka-advansa. Ada ijay teresena ni Marikwanang ni Marituyang. Idi dinamag kuno nalpas dati kinontrata da. Idi kwan, nagdardaras moten na pimanaw. Ay, apay nga kadanda ni saan nga agtudaw. Kumaano ada irigasyon a pangalan iti danom? Saan da pa'y nga taan nalpas? Ay. Uray kumaan, no saan da nga inala ti pauna abayad. Ay, made, tinaramid ni Paribadong. Panangluko na jay, adi na pa inalpas at tinalon. Ang saan tapay mat asigurado, no nalpas dawin no saan. Ibaon ko ni Kwarog inton bigat, mapan nakitain no nalpasan. May mayat pa'y. Tapno maamuan tayo, no nalpas dan. Anya ka diti bagayo ang gain. Ay, inka man ijay talon a kinontrata ni Paribadong. Ha? Inka kita no nalpas na. Ariglado ang gain. Itamot lang. Mapanak ijay. Kita ak no nalpasan ang naraapan. Win no di pa'y nalpas. Awagam dagiti kakadwa matanaw ta pagtitinulungan nyo tapno malpas. Wanang gain. Ibaga ka mapanda ijay. Nga ukudin datinwang kanarado da. Salbag na dya Paribadong. Nangala iti advance. Di namat nga ron tinungpal titulagan. Hey? Inakarutan ng gain. Ay, kumusta nga tinapanan? Di pa imot narugyan ng gail. Ah, Awan tutitudo na. Iso nga inawaga kong dagiti kakadwak. Tamapan mi aradway ng gail. Umay ko ang layan tinuang kaw. Taing kami agaradaon. ay mangilawlaw anday dya Paribadong. Nag-advance, di nagayam rinog yan. Angam jay talon da. Naraapanan. Ha! Nalpasan na. Ay, my goodness, data tao. Ay, mapagsasawak tong atat na. Inaraw. Tama nga no makauna dagiti kakadwak ang gail. Ah, Itay pa nga inawaga kita. Mangisagana kayo langan iti meriendaan may. ngayon puwira arak, tama nga no mabartag kayo, kat bangki-bangking to ti aradunyo. Ha? Ni Uncle Mike. Mabartak la dagos anti bagbagana.
De, agrub-rubwat kamat, inteng. Papanam? Ay, medyo mayatan ti sakak. Isu nga inak ijayan da kwarog. Inak kitain ti talon ijay. Ang maamangan no agsakit man ti sakam, no ipilit mo ti mapan ijay. Ay, inayadag ti magna. Tani masurunak ka ni pare badong. Inton maminsan, dakon agtalagkan kwa na. Amukla akas jay ti aramidan na. Saan ko nga inikan, ididumaw dawat iti advance. Ay, numaamuan dagiti ta, ti naramid na. Ay, sandan ton nga agtalag. Kita daw. At damot tin agar-arado ijay talon ni Kapitan. At damot ni Kapitan ang nakatakdaramang buybuya kadakwada. Ay, Wayne. Dakwarog may, kunda dumaatanod ti agar-aradap. Ay, salpag kayo. Ah, Nagala kayo iti advance ngem di umatrinog yan ti talon. Unak nun alpasan. ay, kwa paray. Umayak ko maagaradaw. Ang ada kayo butay. Ay, wina, tag sardeng ton ti tudo. Kit awang mangarap irigasyon dito. Ay, kwa paray. Umayak langan makiaradaw kadakwada. Ay, saan din? Baya mo, tayo suda ti mangarado. Anya? Kasanon nga itinalami apauna, Kapitan. Eh, saan kayo ang mapagtalkan at katulad? Ay, May bayan yung ti inalayaw. Limos yun tao. Ha? Ni Kapitan Enteng. Ada papanan may kadagiti kakadwak a kapitan. Kita to dagiti nuangken baka, kwaraw. Sa pa'y uray sakit at kumamot papanan mi kadagiti kakadwa katanaw. Ay, agbalog mo't latemok a papanan nyo. Siya saan abalog ti papanan may, ta trabaho da jay. Sakmanan ti mapasubaw. Na, Apay no ibulos mo lang ang dagiti taraken maw. Tamakamudan nga agbirok iti kananda. nung ay sa balit ti maturong da kat mapukaw da. Awan tumot nga minamamu dagiti dingon maw. Ay, kaya't mo tasukatan ka at chipanan. Ha? Nagado aririm. No ada papanam siyak ti mangkita iti dingon mau. Itata ibaon ka, ado ti saaw. Wane nang kail. Mulagatak dagiti nuangken bakam. Anya, mulagatan. Ay, dumalatamit ati kitaan kan mulagatan. Apay kumadumangay. Agpadamot amata ti aramatang. At dan sakit pa panama, paray. Ay agpilis ka kidita ada kasangay apadak a kapitan. Inta makipangan iti libre ken makiinom iti arak. Ay na, nagsayatin ngay paray. Sapay mapan kami kumakin nituyang ko di bangkag. Bangkag-bangkag. Sana pumanaw. Di kasangay ka maminsan lang iti makatawan. Sa bagay mo di Mala, mapanak ton, inton sa balingal daw, iji bangkag. Di mo ibagbaga nga kuyok ta. Meeting team bagak apapanak. Kasta ya. Sige nga rad, nakagpulays. Mabiitak lang, paray. Ayan aya dyan nuangken bakay awan tay. Apay, saan nga imbagakan ka ni Enteng, no sa dino tinangi kabilan na, San mait? Ita? Pagbiruken dak manain. no jay nuang, ang mga no adda ijay igid ti waeg, no jay matbaka, ang mga no ijay taltalon ti ayan na. Ingka iyalays, tapno makapangan. Sa dino nga tanga ijay waeg. Kat nagatid dugmat jay waeg. Ijay siguro pagpalpalob na kan na itinwang. Ijay ngay ayan ti libtong. Nagmanlangain. Saan lang nga chiptanod dataaw? Chiptanod pa'y tidingwang. Napanan ka din ni Kapitan, kwarog, ada ko makano agpapirmaken kwa na. Diyan mo kagawad. Imbaga na mo ta makimiting. Ang musan ko adinamag no sa dinaw. Meeting, tinapanan na, wano, napan manen nakiiting. Isunto ati pagdamagan nyo kagawad. Pati siyakat madisturbaw no kasday nga adda papanan na. Siyak ti mga sikaso kadagiti dingon na. Ay, talaga akasta, tangkel mulakat nga road. Kanayon kamat amapan mangan ngamin iji balayda. Unmat kit ding agpaisaw. Alaman, pautangan nakman iti soft drink kan tinapay. Ilistam kini uncle kao. Nabiit pa'y matkit di ang nagbayad ni uncle mo. Umuna da iti alistaan na itaabulan.
Saan ka di nga may nibadong ko dito'y tersina, Maray? Saan mo't maray? Imbaon mo ka di nga umay ditaoy. Kunana nga may amapan kami ijay bangkag. Awan mo tang. Amangan imo na ni badong mau. Ah, ijay nga min bado na itay kat adamot ten ijay kwarto. Kawatan, anang sukat. Ada nga rod na panan na ano kasta. Na, napanan na ngay nga ta. Ay unay kat da di abadungan. Ala, mga laman nga rod iti soft drinks kan tinapay, tabalunak ijay bangkag, Maray. Dua ka di a soft drink, kan dua mo't atinapay. May salaang, Maray. Nungay saan manen nga umay day di ataaw. Maglaki day, tayo nawisnak nito, pare. Naimas ni timplada, iti pinapaitan na kaldeng. Tidakas no mabartak ta. Asin mga ti mangitulod ka data. Ay kahit ang tinulod talata na, pare. Ah, Itulod kayo balayaw. Intod kwan, sakto might, itulod mo. Itulod nakmight, iti balay may. kalpasan na. Itulod nakman ni Jay balay mi. Kasta. Ay kaya na, pare. Ang tinulod ta ka rin. Ay, madi. Kaano nga sumardeng data at tinulod. Ay katingga na mausawan na ngagpada, pare. Nay, adda ka mo dito'y lubnakan tinuang buyay. Anya ti aramidam di tawi. Adda pa'y dakil anit bagngig gamaw. Mapanak ko may di balay dapong inting. Ngam nakita ka nagado ti bayak di tawi. Ha? Abay? Ay ayam day tabayak. Nagawit ka kitdain. Ay ayamot ti bayak. Alaak atay lutok asidain tayo. Ha? Masidaya mo ti bayak. Apay kit dinasan ngay manong. Si daam tupay ti tukak. Saan ka ti bayakan? Iyay. Ay, tsakayat na itabayak. Ang mga no bayak ti karagdag ita. Kasanwa karag. Katawan pa'y mo't saka kan adda pala ipos dadag ito'y bayak. Ti bayak kat sana karag. Ti karak addaw patasaka na. Kanawan ipos na. Basta saan mo nga iyag ija balay day tabayak. Kariyak ko dagita. Ilutom di tao, no kayat mo asiday. Nagado abayak tinalak. Inak ije balay dapong inting. Inak iluto dagitoy. Naimas dagitoy. Kunakit din ni Manong Kwarog asan ama si dati bayak. Nagrawat pa'y mat nga rod iti tukak. No dumadakkel ti bayak. Agbalin mat atukak. Ha? Agawid akon. Tamabayag pa'y madalusan ti bayak. Masapol nga ikatin ngamin ti bagis na. Tapno maikat ti kinnan na. Nay, adda ka mat buyet. Nasaya at mat. Adda nga min papanak. Makaamukan dito'y Saan kun nga ikandado, tada ka mat. Unapong. Ay, ayan ka diti yakayakan yo. Tada pangusara kapong. Iya kayakan. Ay, kita umlat ta dita kusina sige, tama panakon. Saan ka apumampanaw, aging ga iti jak nagsublay, wan? Unapong. Mapanak lang ije kusina tada ramidak. Mabayaga ki jay. Sige, tayo ngarudan. Dayjay, pimanawan ni Apong Banang. Mapanak ko ni jay kusina. Tadalusak dagito'y bayat. Naimas talaga ti pulutan tayo pinapaitan, pare. Awan ka di nagpulutan kami iti tukak, pare. Nadamag ko na jay, nga mawanak namin dito, pare. Ada na ira na pada. Iya dubo da. Yapon naimas. Ado ti pinulutan ko. Amom ka day, ano mapanak makiinom. Kahit saan ko na itiarak, pare. Sa pulutan ti tirtiraik. Kasta ya. Isugaya narigat ka mabartat. Ay, katwa na. Sirib lang, pare. Makaadu ka iti pulutan, nukas niya. Iyay. Ay, kasta ti stroke mo. Pulutan ang banatan. Ay, katwa na.
no saan ka mabartag adana. At dayta, naikat kon ti bagis dagiti bayak. Ipangat ko ni tiso ka, kamatis, bawang, paminta, sibuyas, kanlaya. Ay na, nagimasan. Kalpasan na, inakagdigaws. Nasa papaymat apan nangan. Lakwan nakman iti may isang ara, kagawad. Si kakadilaang ti uminom, awan mo't kadwam. Un kagawad. Inak uminom iti balay dantay. Awan mo't ni Uncle Kao, tada napanan na. Mabadin latamot ti uminom nga ureg may saka. At dangamin na panandag iti kakadwa katanawd. Amangan no madamdama pa nga uminom da. Isu ngayon kamot uminom masiksika. Anya nga rod ngay. Sigurado nga dapulutan ko iti nga inluto ni Antay. Mabitlaang. Oh, ato'y nga rod ti arak. To'y bayad na ang mga numalipatam. Ah, Don Turay. Napanangatan ni Antay. Awan mo't dito'y balay da. Ay, inak man iti kusina. Ta inak mangkita iti mabaling ko apulutanan. Anya ngay da ito'y nakaluban di tao eh. Wow! Anya ngay da tao eh. Nagbanglaw. Ay, ramanak man. Nagimos ang talaga. Mangalak iti pulutanak. Nangan siguro ni Antay. Imbati na siguro da ito'y para kanyak. Ay, alakit ni amin. Ay na, adan na ima sa pulutan ka. Ay, anya nga tada ito'y aluto aya. Itala nga makaramanak iti kastawi. Lamos nga ta babasit dang itawi. Ne, adda kamot gaya man manong kwarog. Nangan ka ka din. Ay, dinluto ni Auntie ababasit alamos lang tikinan ka. Pinulutan kong tindaduma. Ha? Kasta ka di manong? Mga anak mamat. Adda jay bayak nga inlutok amasida. Bayak? Di mo't imbagakin ka, asaan mo ngayag dito'y balay da angkal deta abayak, tamarya kak. Apay kumamaryak ka manong. Dinalusak pa'y tibagis na. Inakit din naggao. Ha? Awan maten. Saur ka manong. Kunamasan mo kayat tibayak. Apay nga rod nga inibus mo. Apay adinak imbatyan. Anya, kaya't mo asawang, bayak tinakaluban dita pariyaw, nga da kamatis, sibuyas, layakan bawang na. Wan mat manong. Agindi di kamat. Kuna makaryak mo. Ngam inibus mo. Anya? Ay, sinalbag ka, mate. Diyak amo abayak day jay. Naghimas mo't nga, main. Inlabay mo matan iti arak. Sida kumaday jay. Anya? Ay, saan ko mat ngayon labay, Pinulutan ko lang. Isumat laang Naglabay day jay tiyan mo manong. Apay ngamin nga iminom kay ti arak. Kat pinulutan mo ti sida kumabayat. Papanamon, Boyet. Apay arumwar ka manan. Inakagban ni tapong. Sinda namin ni manong kwarog jay lutok abayat. Anya, bayag kunam. Wala pong. Na. Dinalusak kat inlutok. Idi may ni manong kwarog. Sinda na amin. Masida ayamat ti bayag. San ka di asid-sidain nyo tito kakapong? Win tatukakot nga road. Tibayak kat baby tito kakapong. Na, Anya ko matinagdumaan dangay. Saan ka di tibayak kat agbalintumat latukak? win mo't kit di agbalin atukak. Apay ako nada, asaan amasida. Kuna ni manong kwarog akariyak na tibayak. Sindana mat nga rod amin. Wow! Nagdadakil mo tindag itabunaw, buyait. Wen, ngamnangan kan manong. Sindam amin jay bayak ngayon lutok. Si dami kadaapong to'y bunog. Ay, ikanak mo't buyait. No kayat mo ti agsida,
Inkamot agbaniit manong. At damot ngamin sadsadot mo. Agpaiso ti imbaga taadem, kwarog. Ha? Numaminsan, ada nga minsan sadot mo. Made ti sadot ken nalaing arumason. Nabayan sa daot. Inak pa inyalis tinuang kan baka ni Angkail. Ayan ka di ngamin ni Angkail, antay. Malimain ngan awan pa'y laeng. Na, wen nga agpaiso. Nagmalmalem nga ta iti meeting da nga imbaga na. Ah? Nagbayag metten dayjay a meeting. Ay, imbag din ta medyo nausawa nakbasit iti nakaridep ta paray. Ay, wan nga nun, pare. Mabalinay nga oray santa nga agtinulad. Anya nga tatirason ko ken ni Banang. Umaangot na nga agat arakat. Timbag ket inak makimitay. Ay, kit ibaga ma, nga idinalpas ti meeting. Kit inawis na katimay sa kapitan. Ta agkasangay. Kasta, Ay, mayat day ta nga ibagak ah. kanya ngay mga dati ibaga kinituyang ko paray. Agpungtot laki di dayjay, ta saan ko akinadwaan iyibangkat. Uray ko man nang balkot ka iti pulutan ta, pangulbud mo. Kapitan kapay iti kasta nga itsuram. Ah, Nagdalos ti lupot mo a naggapo dito'y balay. Ita, nagdulpet kan. ay kwa. Mamati akadipay ita a meeting tinapanam. Kwa, kalpasan ti meeting. Inawis na ti may sa kapitan ta agkasangay. Kababain apaayak. Saan adakes nga uray awisen dakat ti asinuman. Hanggang timbengem kumamot ati panaginom mo. Kasta ti adanakem na. Adamat nakam ko. Mayroon ba ng dungaw? Ay dinakman awagan iti dungaw. No kasta ti itsuram a nabarbartek. Kun aklaeng ah. Kinukas kalabungo. Nagungot ka pa'y. Anya ti indaya mudom mo. Inteng. Ha! Inton kuan erwar ko tay balunot ka. Makita. Kwa. Saan ah? Saan? Saan bungo? Ay, dungo! Kunak ko ba? Oo. Adda kamot gaya mo napong inting. Uray si ka. Ada ka mo dito'y kabildatan. Imbag pa'y ni Boyet. Tauray ubeng. Saan na pagparikutan. Angam da kayo kan ni Kwarog. Laklakayan kayo. Ngam parikot kayo. Ay, kwa. Pinguray sakit na iraman iti saritaan niya, wantay. Kasta ka no ti agpangamaan napong. No bartak ti angkel. Kasta mo ti kaanakan. Iso adi mo idatultuladen anarawot iti arak ken pulutan. Una pong. Inaklagala iti bayak ken nagbanit iti masida. May ranod tayo pa'y. Tuladen nyo ni Boyet. Ubeng ngam nanakam. Saan aparikot? Naawatan nyo? Ay, kwa. Saan ang dungo? Tapno di natuladan ti kinamamartak ti apong ken kasinsin na. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?